Njengamanje nje ngiphila nginey'ngcabo kwakuyingcabo zokuqala leza empilweni yami uyabo ngoba nami ngangi-desperate njengoba ngisho bafo yabo ngangi-desperate bese ngangidinga bethu usizo ngangidinga imali into serious yabo angifake lamandla wayethi amandla ngokwakhe uyabo mengibuya kulento lena kuphele nje iy'nsukwana yabo ngithi ngiyabona nendlela esekwenzeka ngayo izinto yabo ukuthi engathi akusahamba nje sekho izinto normal wangempela-ke manje okunalapho ngathi ziba worse manje yabo ngiyabona ukuthi ngathi ziba worse izinto ngiqale mhlawumbe ngitshela ukuthi hhayi ngoba ngisanda kuwufaka noma mhlawumbe mina engingabhiliveli mhlawumbe kubona into kanjalo yabo hhayi ngibambe umoya leso sikhashana leso ukuthi hhayi mhlawumbe ukuqhubeka isikhathi nami ukuze ngikwazi ukuthi ngibone usebenza ukuthi ngingawujahi mhlawumbe because vele nami bengayena umuntu obejwayele ukusebenzisa into kanjalo yabo hhayi nangempela-ke hhayi qhubeke lento ngelinye ilanga kwaze wakhuluma umuntu oseceleni la engabona khona ukuthi mshuthi kahle kahle ngenzeka ukuthi ila mandla engawathola mhlawumbe khona into engingayenzanga yabo noma khona into angifihlele yona or esibengiphambanisela straight yabo because benginako ukuthi mhlawumbe ngiyafika ngisho ebantwini yabo amajida ahleli mhlawumbe kuyaxoxwa yabo mengifika mina inkulumo iyashintsha uyabona ukuthi abafethu nje ngathi baba down kukhona le attitude leyana yabo Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Abakashana kabenzi aphuza umlazanga meva nabendlonje nophaphe khanda ehlana sozansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nganza ukuthi siyabingelela lena-ke iBlack Life TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika elami uKingstone ngokaluqa mfoka amancaza kancane ayidedele intombi besukudobhamba athi mhlana amagwala malala noma indawo vakho ifelanga inhlihliyana esitile amagida ngoma semtubatuba undaba zakhe ehlele ukhona nemhlaza aphuma kuyobanjani ake nimela ngiyabuya ngisabingelela usihambele namhlanje ngizwe ukuthi isigaxa ezenaso-ke sithini futhi yebo futhi okahle futhi hayi kancane yapho ngane yakwethu siyathokoza kakhulu ubani lo igama lami mina bhuti ngosiphamandla Mavuso mfowethu ngisuka eMnambithi ngokuhlala emakhaya ngane yakwethu ngiyazi ukuthi manifike la nisuke niza nemithwalo esemahlombe nisuke niza nezinto enizoyixoxa ngifuna someone nizokhuluma anilalele ngoba lento axoxeki noma kanjani ngayo kodwa-ke nina niyakwazi ukufika la eBlack Life siyabonga kakhulu nisithembe nisixoxele ake sizwe udaba likabhodi lithini bafo sekunesikhathi kona ngempela ngiphila ngaphansi kwalesi simo lesi ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ngikhuluma nomuntu kanje njengamanje ngishare isitory sami esifana nalesi ngoba sengiphile nesikhathi eside nalento le ingidla empeleni kahle kahle mina ngikhule ngumuntu ebengingasho ngithi bengahluphekile ngaleyo ndlela ngoba bebekhona abazali bebenebhizinisi ebelisiphilisa uyabo so ngikhulile phansi kwale business leli yonke into ihamba kahle uyabo ibhizinisi lasekhaya bekuwukuthi kahle kahle besidayisa ummbila nomoba uyabo nakhona kwakuwugogo owayeshiye lelo business lelo ngasekhaya and bebuke ngathi liyahamba ekhuleni kwami yabo so ake siphilile ekhuleni kwami likhona le business ubonakala ukuthi impilo ngathi iyahlangana kangcono yabo but kuhambe ugogo wami yabo ukuthi emekhambe ugogo kwasala mina nengane ezincane ezingilamayo seswami nobhuti wami omncane yabo so kwaphoqeleka ukuthi angidlala indima nami yokuba umzali kubona because ubaba ngeke ngibale indaba yakhe uyabona umuntu ongekho ngize ngikwazi ukuyibala indaba yakhe so ngithene mengizama ngale business leli nami ngoba bengifisa ukuthi sibe noshintsho ekhaya and bengifisa ukuthi nathi siphuma ngaphandle ningaza sekhaya kubonakala ukuthi no umuzi kusayibona ikhaya kusayilona yabo but
kube khona izimo eziningi ezingihlasele izimo nje kakhulu ngoba noma bengidayisa khona angazi noma mhlawumbe bengingathi ngibe njengomona lento abantu basendaweni mhlawumbe because benginokuphazamiseka ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe uma ukuthi ngiyovula noma mhlawumbe mase ngiyovala even nami leso isikhathi sokuthi ngishiyile mhlawumbe umuntu ongigadele uyabo phansi beqhamuka izinkulumo thizini obonayo ukuthi ngathi zibusana nalo le business leli ebengiliphusha ebeselengiphilisa uyabo so ayisambileke isikhathi ngisho nami ngenxa ukuthi ngiyezwa la inkundla zokuxhumana abantu bayakhuluma ngokuthi bayasizakala ngobaba obani ku Facebook noma social media nje sikakhulukazi yabo because mina umuntu engahlangana naye emarket ngangiye emarket ngaxolisa ukusho indawo negama ngangiye emarket so lo sisi lo engahlangana naye ngicathi waye nestory esicishe sifane nesami noma ngeke ngize ngimushe igama naye futhi ngeke ngize ngimchaze kakhulu yabo so lo sisi lona sahlangana naye kwaukuthi siyakuthenga lo esikuthengayo sithe siphuma emarket cathi kwakunyaka odlule because lento iqale nje unyaka odlule usuzophela uyabo nangempela usisi lona ayisixoxisane naye abesangitshela ngokuthi kunomuntu amaziyo azwe ngaye ekuthiwa usekasiza abantu mayelana nezinto ezokukhuphula amandla uyabo because becikizela futhi angifuni uqamba amanga yabo so ngamlalela lo sisi hayi ngazama ukucommunicate naye ngizwe kahle ngalo daba lalo baba lo siza naye yabo hayi ngisiza ngimshuthi ngiyilokho kuze ngiyithathe imininingwane yababa lo ngithe mengifika endlini ngiyabona nesimo vela asikho right yabo asikho right ngale yanyanga ke leyana ngicathi sasinempuphu kuphela ngisho endlini ngoba phela nomoba lona abantu bala emphakathini bengahlezi benemali but iwona obowenza kangcono in terms of ukuphusha impilo because yona impilo bephusha kangcono ngawo uyabo so ngibuke lento ngithe ngihleli ngedwa eromini bese ngimfonele lo baba ngiqale ngizama ukumfonela ayibambe ifoni mebambe ifoni ngishawa uvalo ngiyivala yabo because ngizwe indaba kuthiwa ungabe ukhuphula amandla kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sezakujikela izinto nani yabo ngiyibuke lento le yasendlini bese ngibuka indaba yalo baba ukuthi uma ukuthi mhlawumbe ngiyasithatha leso sinqumo egcineni yabo kuzokwenzeka but ngenxa ukuthi isimo ngiyasibona ukuthi asikho right endlini ngiphinde ngimfonele yabo ngalolu langa ngine-stress ngoba kukhona ngisho umashonisa benginoboleka kena imali kahle yabo benginoboleka imali leso sikhathi ngiboleka ama-1000 ngibuyise mhlawumbe esu-1.4 namanikeningi yabo beyi-charge ngendlela yakho yabo ngoba naye manje ngamkweleta ngivele ngicabanga ukuthi yazini okungcono uma ukuthi sekumele ngife because manje vele nabazali bangishiyile yabo umini umuntu okumele abheke la enganeni hayi ngiyifonele kwesibili le number le cathi nje ikhathi mhlawumbe kwako-11 ebusuku yabo ngaqala ngayifonela ngo-9 ngabuya ngazoyifonela ngo-11 ebusuku ayibambe futhi lo baba lo azisho igama lakhe ngicela ungamushi igama azisho nje igama lakhe ayichaze ukuthi hayi uyasebenza ngempela ngalento le ukuthi ngidinga amandla hayi yena ngakwazi ukungisiza yabo hayi nangempela nami ngizame ukuthi ngilandele imiyalelo yakhe ngibuze ukuthi ngingaxhumana kanjani naye mhlawumbe ngibe seduze kwakhe so lethi azokhona ukungisiza yabo hayi anginike ama-details angisendele sasimane sixhumana ngo-WhatsApp isikhathi esinikiwe because ukufona bekhala nangokuthi yena umuntu ovele obhizi yabo so nami bese ngimhlonipha because bese ngidinga phela lo sizo yabo hayi angitshene ukuthi angenze njani nangempela hayi ngenze lento yakhe but uyabona engenzeni kwakhe lento yakhe ngoba wangicaba kahle ngeke ngisho kanjalo njengamanje ngiphila nginengcaba ngoba kuyingcabo zokuqala lezi empilweni yami uyabo ngoba nami ngangidesperate njengoba ngisho baba yabo ngangidesperate because ngangidinga bethu usizo ngangidinga imali lento serious yabo angifake lamandla wayethi amandla ngokwakhe yabo mengibuya kulento lena kuphele nje izinsukwana yabo ngithi ngiyabona nendlela esekwenzeka ngayo izinto yabo ukuthi engathi akusahamba nje esekho izinto normal wangempela ke manje okunalapho ngathi ziba worse manje yabo ngiyabona ukuthi ngathi ziba worse izinto ngiqale mhlawumbe ngitshe ukuthi hayi ngoba ngisanda ukufaka noma mhlawumbe mina engabhiliveli mhlawumbe bona into kanjalo yabo hayi
ngibambe umoya leso sikhashana leso ukuthi hayi mhlawumbe ukuqhubeka isikhathi nami ukuze ngikwazi ukuthi ngibone usebenza ukuthi ngingawujahi mhlawumbe because vele nami bengayena umuntu obejwayele ukusebenzisa into kanjalo yabo hayi nangempela-ke hayi qhubeke lento ngelinye ilanga ngokwazi wakhuluma umuntu oseceleni la engabona khona ukuthi mshuthi kahle ngenzeka ukuthi ilamandla engawathola mhlawumbe khona into engingayenzanga yabo noma khona into angifihlela yona or esibengiphambanisela straight yabo because benginako ukuthi mhlawumbe ngiyafika ngisho ebantwini yabo amajida ahleli mhlawumbe kuyaxoxwa yabo mengifika mina inkulumo iyashintsha uyabona ukuthi abafethu nje ngathi baba down kukhona le attitude le yabo nakhona futhi yenza lento anginaki yabo noma ngihambile kwesinye isikhathi edrobheni nginokuphumeka nami nje ngendlela engingayi-understand nakhona futhi ngendlela yokuthi ngiba umuntu ocindezelekayo yabo ngidideka ukuthi ngenze njani ngimane ngixhumana nabafowethu-ke futhi la cause sengisaba ukuthi manje ngixhumane naye lo muntu lo ongenze lento because naye ngiyasaba ukuthi ngizothi ngiyamtshena aqeda athi mhlawumbe ngeyamandla akhe into kanjalo yabo ngizame ukuxhumana nabafethu abanye nalosi sangisamboni because angizange ngiyithathe inamba yakhe straight nosisi lo wayengisize ngalo baba ngisele nale namba yalo baba kuphela yabo ngizama ukuxhumana nabanye abantu ngiyahamba futhi ngemarket ngifike ngibachazele abanye istory sami but ngibona ukuthi mengisivula sonke abanye yabo bazogcina sebengifaka futhi ezihlahleni yabo sekunovalo vele and ngiyabona ukuthi impilo isengistrugglesha more ngoba ngisho ibhizinisi leli kumanje ayifani into exact yabo imali ngiyayithola yona but angisayitholi ngendlela ebengiyithola ngayo before yes yabo okunalokho sengiyithola sengenza ezinye izinto othola ukuthi bengahlosile ukuzenza ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi nami futhi indlela engibuke ngathi ngiyiyona yabo kube nje isimo sikanjalo mfethu so ngaze ngathola omunye ubafo nje obeqashe ngala engiqashe ngakhona njengamanje because ngisukile straight ekhaya ngenxa ukuthi ngididekile because nasemakhaya into ekumele uyazi kube khona nabanye abantu othola ukuthi basebenzisa izinto uyabo so thina emakhaya sikhule kanjalo ngicathi mhlawumbe nawe bafo uyalazi udaba yabo ngingabaleka ngathi ukuthi mhlawumbe ilokho yabo sure hayi mengimthola ke lo bude lo enqasheni oqashe ngakithi kube ukuthi uyangitshela ngeBlack Life TV show yabo athi angeke ngizame yona because unokubona abanye abantu nabo befaka izicelo besizakala yes inkinga efana lezi enginazo yabo ngana ngempela kumane ngizamile ngenhlanhla ke leyo ngagcina ngibiza ngaleyo ndlela yabo manje izinto zami ayihambi kahle and ngiyadinga usizo lento eserious yabo ngiyadinga bafusizo lento eserious abantu bakwamukela njengomuntu omunye umuntu ongesiyena wena njengamanje nje iphethu indlela abangitreata ngayo uyabona ukuthi bangithatha njengomuntu engathi ngumuntu omumbi noma ongaba like umbulali ngathi sengabulala inkabi noma inkabi into kanjalo yabo yes kwesinye isikhathi kuyenze ukuthi omunye uzongihlebela la eceleni uyangibona vele mhlawumbe ngiyidinga imali nami ngize ngiyibuze kwesinye isikhathi ukuthi ingobani yabo so ngihamba ngabona ukuthi hayi no ongcona ngeke ngizame ukuthola usizo olingaphandle ngibheke ukuthi ngingasizakala kanjani kodwa uyayisola lezi incabo lezo wafakwa zona incabo lezi ever since izinto zami ziyabheda ayilungi lo wangempela futhi manje ngoba ngiyifaka incabo nganginayo lento ukuthi mhlawumbe ngizoshintsha ngisho ibusiness le lasekhaya ngelinye ilanga ngiyafisa ukusupplyela mhlawumbe ama companies amakhulu njengoHewlett njengoba nami ngibe umuntu oyimelayo ngisebenze yabo but ngagcina ngenzekanga ngisho ithuna lela gogo mina into yokuqala nje eyadala ukuthi ngilithathe ngisho kwale business akunalento ukuthi ngisho ithuna la gogo leli ngoba uyena ongikhulisile yabo so ngizozama ukuthi mayihlangana imali nalo ngilenze libe ngcono libe right mhlawumbe jabule into kanjalo exactly ba angazi mhlawumbe inyanga ziyabuka zilalele futhi ukuthi kubalekile ukuthi abantu manje banikeze izinto zokugcaba nibachaza ukuthi ucutshweni yani lento so that bezosho ukuthi umuntu uyadecide ukuthi into uyayithatha noma cha ngoba abantu kubuka ngathi mase befikekile bagijima ngerazor nomsizi nje ukuhlangana negazi nomsizi igcine kungazeki ngempela ukuthi yini lo efaka umuntu nangomfethu yakhala ukuthi into afakwa yona iyona yasebenza amanyambane kubantu abanye bambuka njengenkabi baze bamncenxe ukuthi bacela benze lo msebenzi abulale impela uthi imali uyayidinga uyayibona ogcina sewole esilingweni sokuthi akuvume lokho kuba inkabi makuthi khona umuntu okahlangana nento kanje nowazi ukuthi kwenziwa kanjani ukuxazulula akasisize-ke akugelela kwe-comment section ahambe nathi size ukuthi ngabe mhlawumbe sizoluna ngalithola asiyivalela le nkulumo mina nani sophinda sihlangane ku-episode elandelayo ngisale kahle
The Black Life TV.